Ke rata ho hlokomedisa batho bohle ba ileng ba tsamaya dibakeng tsena tse ho rwalwang ho tsona. Jwalo ka taba e ke neng ke e bua mona ya monga sekolo sena sa Bakreste se Vanderbijlpark, ka ho nka Fusi le motswalle wa hae a ba ise ho mme Mangqonde. Mme Mangqonde ke e mong le yena a bapetseng dikarolo hantle tse kgotsosithuntsha a neng a di bapala ka ho rwesa batho. Mme batho ba tlameha ho tseba ntho e le nngwe, hore dirweso tse neng di tswa ho mme Mangqonde le kgotsosithuntsha le ba bang ba bileng dikarolong tseo tsa moya, tshwarelo, ke dirweso tse tsamayang le nowa ka hare, e leng kganyapa. Mme nowa ena e ho thwang ke kganyapa ke nowa e nehelwang selemo le selemo, haholo mane mathwasong a selemo. Ba bang ba qala ho tloha ka bo Auguste, September haholo ke kgwedi e ka sehloohong ha o ka sheba batho ba tsamaileng ho batho ba rwesang ka dikarolo tsena tsa moya. Kgwedi ya September ke kgwedi e ho nehelwang ka yona. Le ha o ka sheba dikerekeng tsena tsa moya, ha o ka utlwa ba re kena moketeng ka September, o bo so tseba hore ke dikarolo tsane tsa kgotsosithuntsha le bo Mangqonde, kore ke dikarolo tsa metsi tseo, mo nowa ena e ho thwang ke kganyapa e nehelwang ka nako ya yona, e leng nako ena ya September, ya kgwedi ya September selemong. Le borakgwebo ba bangata ba tiisitseng dikgwebo tsa bona ka ho rwala, le ha ba le siyo ka hara dikarolo tsa dikereke. O tla utlwa motho a re, ke kena moketeng wa ka wa selemo, mme ho nehelwa ka kgomo, hayo a hlaba nku ka nako tsa dikarolo tseo. Ho nehelwa ka dikgomo. Ke ile ka bontsha kwana ho tloha bo ma 2012 hore Bishop Zondo le baetsana ba hae, batho ba vale mona ba tseba, ha le tsamaya le ya Nani's Call, le tsamaya ka Movango ka manene, ho na le tsela ka mono four-way stop-o e jekang e yang Potchefstroom, but four-way stop-o yane e Nani's Call kwana, e tswang ka Vaal Mall, le lo feta Fantising mane mo thwang ke Hersa. Ha o subella ka moo, ho na le letamo ka hara dipolasi tseo tse ka moo, kapa diploto tseo tse ka moo. Bishop Zondo le baetsana ba hae ba ne ba nehela ka dikgomo ka moo, ka letamong leo. Le ba bang borakgwebo ba mona vale mona ba itseba, ba bang se ila ba shwa, se re ba tsamaya hodimo. Ba itseba kaofela bao ba neng ba nka dikgomo ba lo nehela ka tsona ka letamong leo. Ba bang ba bona ba ne ba nehela ka tsona ka mona ka Vaal ka mona, ka Vaal River.
mme dikgomo tseo ha ne ba qeta ho nehela ka tsona ho no tsamaya batho e seng ba tsamaya ka maoto ba shwa ka hara difamily tsa bona kapa baneng ba bona bana ba nang le dikereke jwalo ka bo bishop ho no shwa bakereki ba ne ba tseba ba kgetha fela hore re nehela mokoto selemong sena mme kgomo eo ha e tsamaye fela e le nngwe e tsamaya le motho ka hare e fedile nako eo haeba ba sa rate ho panolla le tlo ba leng mo le tla bonang batho ba itjha spaka pakeng motshehare letsatsi le tjhabile ba ipolela dibe tsa bona re a moo jwale le ske la makala ha matsatsi ano a fitla moo batho ba tla ipolelang letsatsi le tjhabile be se le tseba hore ke ditemana tsane tse wa feme a neng a re bolella ka tsona jwale re a moo jwale bohle bana ba ntseng ba etsa mekete ya selemo ba nehela ka dikgomo ba tseba hore nako eno e fedile e qetile malapa a bona ba tseba ba bangata ka ga dikereke tsa moya ka mona tse nkekeng ka di bitsa ka mabitso hobane nako ya tsona ha e so fihle ke ka hoo kileng ka re shebang operation ka ga dikereke tsa lona ha le ke la fumana hore operation e sebetsang ka ga dikereke tsa lona ke ena e mokoto a buang ka yona be se le tseba hore ke dikarolo tsane ke a le hlapanyetsa ha hona baruti kapa boma mosebeletsi kapa bo rakgwebo kapa bo bishopo ba tla reng ba kena meketeng ya selemo ba sa tsebe dikarolo tsa selekane sena hobane le ha ba etsa mekete eo ya bona ya selemo ba ya metsing bo Tite bo Lekwa bo Silver Pipe kwana bo Mzimhlophe kaofela matamo ana tletseng bo Zonke ka mona ha o ya ka bo Albertone ka mona ba tletse bo Eldorado ha o ya Eldorado Park mona mo Silver Pipe thewang teng ho tla tshella Tite ha ke tsebe dibakeng tse ding empa ba tswa ba hlabile dikgomo ba bang ba tswa ba ya metsing ba bang ba nehela ka sekgukgu dikgomo tseno ba boele ba hlabele lona le tlo ja mona ba tseba go se ba di isitse tse ba nehetseng ka tsona ke dikarolo tseo tse jwalo ho le foufahatsa hobane le tlo re kgomo ena e hlajuwe kerekeng re e bone ha le tsebe e ho nehetsweng ka yona hobane ha le na tumello ya hore le ka tseba le se karolo le tla tseba ena e hlajuweng lona hore e le tlo e ja hore e hlajuwe mahlong a rona e ne hlajwa ke rona ebile e pheuwe ke rona empa le shebe timing le time hore ha mokete wa selemo re qeta ho etsa ka hara kereke beke tse pedi ho isa kgweding ke mang e re tlo mo pata le di shebe dikarolo tseo jwale ke tsona dikarolo tse ke ratang hore le tsebe hore bongata ba batho bo tsamaya ka meya yena jwale wa tswa ha utlwa o imelwa o lo batla modimo mati ha tsena tsohle di se di re hlotse di re apere re batla modimo mati re sa tsebe le gona re lo mmatlela kae ke ka ho o bonang he baruti ba dikereke tsena tsa di-cult
ba eme le di-prayer warriors tsa bona ho enyetswe rona ebile ba re tseka ho emetswe rona ka Christmas yona jwale ke mekete ka mekete eo tlo e fumana e le ka hara dikereke bakeng sa ho kwala selemo la go kena kereke efe kapa efe e sebedisang ba profeta ha ba tsebe ba thabela fela hore bona ba sebeletsa modimo tsatsi le tsebang le dikelang ba tlameha hore ba be kerekeng ho ka profeta batho empa ba teng ba tsebang hantle hore rona re mona re sebeletsa Satan ha iyo kaofela ntho ena batho bana ba ntseng ba nahana hore ya etsahala ke ka ho o fumanang hona le mekete e etsuwang ya selemo se tjhabang le se dikelang. So this is a very exciting time of the entire year, December, because I know there are so many spiritual vagabonds out there that are waiting for the 31st of December so that they can be ushered into 2024, into the new year, by a so-called man of God. And they've titled the theme around this entire transition is called Crossover Night. Let's demystify it small. The Crossover Night is just an activity or an event where a group of spiritually bankrupt people, a group of, let's call them zombies or spiritual moguls, coming together, putting their money together, writing their prayer requests on a piece of paper, hand them over to a conman who calls themselves and qualifies himself as a spiritual father, so that he can take his kids to private schools, so that he can buy a private jet, so that he can live lavishly at the expense of these spiritual moguls. So that's basically what Crossover Night is all about. If you didn't know, now you know. And I wish you a very beautiful Crossover Night. I have a question. Before we even address the entire concept of the crossover, I want to ask the sons and daughters of these spiritual fathers, how many crossovers have you been crossing over? And in the crossing over, what really has crossed over in your lives? I know you have been promised so many things in these crossover programs. I know you have given quite huge sums of money in these crossover programs. I know some of you have donated houses so that you can cross over with a big sacrifice. But what has been the ROI of all those investments? What has been the return of investment of all these things that you have been giving away? Because you have been giving to the kingdom, seeding to the kingdom, partnering with the kingdom. The only thing that you have not known, that you did not know all this while, is the kingdom you have been partnering with is the kingdom of darkness. And nothing comes back once you seed in the kingdom of darkness. These conmen, this month, they are busy. All of them, they are busy. Crossover night. And they have different themes. Preparing to collect big. And they will collect. They will collect big time. My people, if you can look at the money that you have been giving, if you can do an audit of all the Jagabans you have followed, of all these Draculas that you have followed in your entire life, in your entire miserable life, because the truth is your life is very miserable. If your life was not miserable, my people, you would never, ever want to be associated with anything that has to do with these conmen. Because these are conmen. If you can do an audit of all the money you have given, then you will realize a flow chart of your mental instability. You come up with a flow chart of your madness, of how mad you are, how crazy, how myopic you probably are. And you have been giving. I give. I'm crossing over. I'm giving. I'm crossing over. I'm giving. But nothing is coming back to you. There's only one man that has been crossing over. That is your spiritual father. His life has been changing over the years. Each and every crossover, transformation. His family overseas. His kids learning in private schools. Where are your kids learning? No, let's be real here. Where are your kids learning? In a public school. Sometimes you're even behind on the tuition of your own children. But the children of your papa, they're in private school. There's no single term or semester that they miss a payment.
When are you going to wake up? But I'm just asking you, when are you really going to wake up? I know you're a mugu and you are very stubborn. And you're not easy to convince. You are so... I'm addressing you that is looking at me that is a spiritual father. On your phone right now, if you check your phone, there's a profile picture of a Dracula. Yeah, of a con man. But when you look at that profile picture, you actually believe that this is my dad. You even call them your dad. An entire con man. Calling him your dad, your spiritual father. Sometimes, God, I wish, can God just give me a little bit of power to slap everyone that follow these imposters? What slaps? Just to wake them up. Well, they're sleeping, my people. I'm tired of feeling sorry for them. I'm tired of sympathizing with them. Sometimes I just wish if they can just be milked, if they can just be exploited in whatever way possible. Maybe when they reach rock bottom, they'll eventually wake up. They'll eventually smell the coffee. Because as long as they have not yet experienced the wrath of these Babalawos, they still hold them dear. They are our dad. He's our father. You, Mugu, tell me, when was the last time you sent your mother money? When was the last time you did something marvelous for your own parents, your own biological parents? But there you are in these shrines, my dad. You only have one father and one mother. Your biological mother and your biological father. And of course, the supreme father who happens to be the heavenly father. Anything that comes to fill in or to blend in this equation, just know that thing is a con man. That thing is a lie, is a manipulator. It means no good for you. It's just there to take what it did not work for. I call these things, they are things. When I look at this, I see things. That's the right way to describe them. That's just the right way to describe them. They have no power, 1. They have no anointing, 2. They have no mercy, 3. They are just cold-hearted. They are the biggest conmen of the entire history of mankind.